nangabo mama kwa akekho umuntu okhe ngamloya ngalo iqhegweni ucegulwa loyo that's why lihlezi ngapha lakhile nje ngokuthi bekule ibhubezi belithuthutla ngeamura nalifika mayo bullo enjani like wenzeni angithi unginikele isihlahla lo ukuthi ngizothele angisazi ukuthi ngesokwenzani or isicitho or yini lo ukuthi ngifike lapha ngithi Sam chinga ngakwakho uye ngakwakho ungafikele bandla ungafikele ngakweni uloyekile mhlawumbe mina ungaloyi kade angabethi ngeamura no ungabethi umfazi ngeamura ungalwa ukubethana kwethu kwaqedwe enkosini ngezwana tsho nje ilanyule enkosini manje siyamizwa abonyana yini batho ngayo kulona ungakhambi kusikhono ungakhambi kusikhono ngokusuku ukhamba noRhulu noJudas hawu uzasophike iye ngokuthi ubona ngasuthi ngiyakuhlazisa akekuhlazisi ngikhuluma straight nami ngithi ngihlazisa ephone okay let's sizokhuluma amuva sikhulumeni ngeze nkukhu ukuthi vele asakhe inkukhu ngeza azake inkukhu ngathatha inkukhu yazi nami ngithi inkukhu ngeza geza neenkukhu zokuchazela geza neenkukhu bese neenkukhu emaplasini zafa ngahamba ngaphindela emaplasini in the last of last benye khona ubaba khona ngibuye umgqwaba last of last week ngafika ngathenga inkukhu ezithu god yeah ngeza nazo la ekhaya inkukhukazi yabona thini manje inkukhu zamazi kaphela kodwa ungitshela ukuthi uzene inkukhu ekabona sibona amathumbu nehloko siyazi yakho uyibone ngehloko ngisho uyazi ngehloko uyibone ukuthi la ngiyakhe inhloko zenkukhu azifani hayi le ayabona yeah inkukhu ngokuthoma yakwabo nathi asibele inkukhu nanzi zokone ningitshele ukuthi le ibuye emaplasini le ibuya kwamagugu lezi inkukhu ngezenkukhu inkukhu kesizibhizi sizibiza njani semthini muzilele ngale oh ngizona ngathi sizibiza mina ngeza nedropeni ngeza nenkukhu edropeni ngeza nenkukhu wathi ngizokumixaya inkukhu ngokosta uthi hlatshwa zamina batsho uzibambe ngapha batsho ngezakhe inkukhu ezingithi ngezami ngizokuhlaba wabatshela uzahlaba ngiyabatshela nje uzahlaba angithi babona ngasuthi ngokuthi mina ngithulile uyazeba musa ngithi angizebi uzahlaba ngizozihlaba alright uyokuhlaba inkukhu zabo zami kanti sesekhona inkukhu zakho ngoba bathi uzicedile ngizicede kuphi sesekhona zingaki lezingaki zakho kama nekukhu zambe ngene kube nekukhu inkukhu engeza nazo edropeni zona ziphi kwaba nenkukhu zake edropeni kwamana ubuye edropeni ubuye ngabuthi ubuye toilet nangeza namapika nama ngathi ubuye toilet uza nje neranta ngezinalo nani uza necharter angakayiphathi nangu ngize ngiphethe icharchara neranta for bani Get abantu abathi bahlala gede bahlala labantu abathi ngokuthi kusijikisa nesitshaba ukuthi watsho sizakudlana abantu abethu ningasipheki ningasidli ukudla okuphekwe mkami ningakudli umkakhe kwakhe soloko sekhuluma ngenkukhu seyabuyela lapha bengifuna ukuthi sibalekele kancane le mara ungapheka umkakho bekupheka wena ngakho akayazi ipoto beruboza akayazi wakhetha thanyela ngemva bangapha kathanyela angibe ngifuna ukuthi singenele ekulungiseni phezulu moyethu ngakho khetha rehe umkakho khetha ngasireheni nakhetha ngasireheni wena urehena mina kenge ngiphume ngabo mina kenge ngiphume sesengengubo ebuvu maskini nje ngathana isizinhlahla zami bonke inhlahla zakho bonginikela zona ngiyozikhathisa maybe nje ngawabiyele ekhethe emkhulu awukazi ungitshela mara musi ngapha uhlala ngakhona yindlu yena yakhe mara yakhe nguye yakhe nguye uyakhe ngemali kabantu uyakhe ngemali kabantu yagogo igogo khani makabani ugogo ngumakhe yena wathengiswa akabhevorte ekhethe emkhulu hayi so khiphe umalume umuntu ongangitshela ngapha mara musi ngapha uyabona ngapha muzi kabantu ngapha kungamasombuka ngapha ngale kungamtshayisa sithole njani istanda ngale ngale kungamtshayisa ngitsho kwamtshayisa basithole njani istanda basithole ngokuthi bawo yena wathi bathi uyokuthatha ugogo ukuthi azomhlogomela angwakuphi wasifika hlanu kwamasombuka masombuko bavumela ukuthi bathole istanda hlanu kwakhe ayisindra wakhe iye mara kanandrawo ayisindra wakho masembuko bengasindra next stand sebese empty yeah mara ke wathatha umfazi yena angithi abefuna ukusiroko nina ngoba kanamuntu omsoroka manje ngamvumela ukuthi angabeka next uyazi malume inkinga yini ukuthi
kubonakala ngasukuthi wena sobangisa umama wena bekumele ulwele izinto zakamama akho nangabe kungakwamama mara nje wena sombangisa izinto zakamama akhe kungigogo wakho ngamanye amagama njengoba kuvumela ukuthi uhlala ngale bekumele musa umthanda umhloniphe ukuthenga itshele la yokuthoma iyi-1 ngokuthi ubakasazi lokuthi nakafika la uzokuthengisa mina uzokwenza ngami wayagadanga ngitshekhethe emkhulu akithi umntwana nakalahlwe nguyise usale ekhabo mamakhe wayagadanga ngithiyi angitsho khabo mama ngibangimotshela isikhathi sonke nasi mara bakulobolele unazange ngibabawe ene bakuthathisa nelicense ilicense wangilasa wakulasa unani bongangiphathela imali bonganasente uzange kunginikele imali wena ba ngingaholi 30 rand 2 cents uthathe 20 rand akimi azange kunginikele imali wena bongokuthi boyithatha man ithatha ngizaphi akhe senze so ke sinikeze ichegu ngoba sikalinikele ithuba ukuthi akhulume akhe sinikeze ithuba ngiba ukuthi ungahluthuleki zama ukuthi wehlise umoya man cala mina ngimncane kimi ukuthi ngigcine la khona ngizwa abantu abadala baxashana ngalendlela le bengifisa ukuthi kube nokuthula ngaphakathi ngoba okhunye nje sekuyangidisela kuyobonakala ngasuthi anginahlonipho hlangana ukuthula ngeze kwaba khona kubela ufala ungifokara lokho ngiyakuzwisisa maye ngifuna ukukhuluma gogo kancane akhe sinikeze ubaba ngubaba wakho ngendlela esikose sibeke ngakhona ngoba ukukhulisile wabe wakuthathisa umfazi wakuthathisa nelicense maye kunamagama afuna ukukhuluma kuwe jama before uzokuphendula yazi ukuthi nawe ihliziyo yakho iphezulu mara ke kesizi ichegu kheli kutshele amazizo wabo konke nenkomo nanani kumtshele amazizo inkomo nangiyenze enkomeni enkomeni wathengisa inkomo la esayini yabona bekungeyakhe wabiza abantu njenganje bazojama esipayini sami bengaphakathi kwesibaya sakho phakathi kwesibaya sami and ngiyichize nge-brand milk camp akana-brand milk enkomo yabona ngimi umuntu onebe-brand milk and umuntu onencwadi yenkomo ngimi right umama kuthi namtshela wathi mani wayithathaphi ikomo ngoba ngizwe nithi beyangabereki angana-next uzakutshela bona utshethile wayithathaphi ikomo ikomo yasiyazizela yezwake hata yeba muzi ikomo ezizelakho ikomo yazizela bese wayifaka ngesibayeni yaba ngiyakho yazingenela ngesibayeni yazala ngathatha amakonyana umama khona mamisa yazishela la akuyakhonakala ukuthi ikomo ifike ingene isibayeni sakho bese amakonyana wayisaphi ikonyana elinye lafela lapha elinye lafela lapha ikomo zonke sezikhamba zifa konke nje ayikho idlileko azange ngidle ikomo mina kanti pha kumtshele kanti inkomo lezi iyi-1 engayithengisawo ikonyana eliduna kungene ezingaki esibayeni inkomo iyazala ngitsho esikazi izale ezingaki bese leyizele kwesi-4 maye abanikazi-ke uthini ngabo abafuna inkomo abanikazi ngithi abavela ukuvela njani khe wayigcwalisa azange ngiyitshentshe i-brand mark ngayilisa ne-brand mark leyo ukuthi umnikazi nakafikawo ayithole angitsho umuntu nakalahlekelezi or wathola ukuthi esibayeni ingena inkomo ezingasengizakho uyayithatha uyoyibika ebukhosini ukuthi ubukhosi bazisa isitshaba ukuthi nangabe kunabantu abalahlekelezi inkomo bakhona ukuthola ihelebho ngakuyo nje uthola okhunye maye ucala-ke nje uthi amabhadi okhuluma ngawo uthi akhoswe ngugogo ucala ngapha uthengisa iinkomo zabantu ezingene esibayeni siyangikhina azange ngithengise iinkomo zabantu ikomo uthengisa ikomo abantu ngithengise ikonyana lekomo yakho yabantu labo angibazi ngokuthi seyingaki mangithi izalele mina ngoba ingaphi sakamkhulu ikhamba nenkomo eziluswa ngimi and abantu abo bazokuthenga inkomo bafike bajama ngaphi leze ke siyamele letafika lapho mna okay sidlulise yabona asidlulise ngithe siyayikhuluma okay emva kwalokho kuzathengisele inkomo kwaba negama lokuthi umama kwathi mani uyazi ubaba wakho akevanga mnandi na ufika ujama namadoda esibayeni sakhe and nje inkomo zakho zinyamalele zingakanyamala thina singapha sebakhombisana inkomo esibayeni sakhe yabona and mina zange ngathi mani yena wathi ne wena iprice abantu abafika la bathi ekuseni siyibonile nangithi iprice bathi neprice sesiyibekile kesikabani isibaye iprice konke siyibekile right umama akhe uthi zina kakhuluma athi uyazi yini ubabakho akezwanga mnandi uzongena esibayeni sakhe ngaphandle kwakhe wathi yazi nikhuluma futhi
ngizozithengisa zokanyana lindwethu and vele inkomo zikhoke no emva kokuthi athengisele inkomo naye inkomo ngisekho ngathi zami wathi indwethu ngathi ngizokuthengisa zami mara wena yinto evumako ba ayikho na yini phela ngazovuma manga ngazovuma manga ngikuzezihleva manje angithi ke lokho engizanichazelana la lokuthi mina ebile noho inkomo zithethwe